breaking news, perezida w'igihugu avuze ku ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Ageze ku bakinyi b'abataka mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kuri Sheikh Djibril Watara, avuga uburyo mureba, avuga uburyo azi umupira, ndetse ikipe ya APR avuga ko ari urugero rwiza rwo kugira ngo izindi kipe nazo ziyubake nk'uko APR iri kugenda yiyubaka, ndetse na bimwe by'amakipe agenda ataka nabyo bishire shampiyona y'u Rwanda igiye kuba yava ku rwego rumwe ije ku rundi. Andi makuru meza ku ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga niko nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame ashobora kuzaba ari umwe mu bashitsi b'icyubahiro uzitabira uyu muhango wo gutwara igikombe ku ikipe ya APR ku mukino uzahuza APR n'ikipe ya Musanze hara muri stade Amahoro. Na niyo mpamvu uyu mukino wimuriwe hara muri stade Amahoro kugira ngo umukuru w'igihugu azabe yahagera, ndetse n'umuhanzi Chameleone mwabonye ko nawe yamaze kuba yatumirwa hariya mu ikipe ya APR kugira ngo azaze kuba yasusurutsa abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange, ko iriya stade ntagiza birimo umufana wa APR gusa, ahubwo iza birimo umukunzi w'umupira w'amaguru, kuko APR ngo umunsi yitegura ngo kuzoza amaso y'abakunzi ndetse n'abafana b'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Andi makuru mfite niko habaye inama idasanzwe mu buyobozi bw'ikipe ya APR yo gutegura kugira ngo uriya munsi uzagende neza, haba kubitabiriye haba ku bakinyi bashya bazaba baje kureba bagenzi babo uko bazaba barimo barakina. Ayo nayo ni breaking news. Bamwe mu bakinyi bagiye baganirizwa n'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga, amazina aremereye cyane mu mafani club, dore ko APR iri kurwana no kugira ngo buri mukinyi wese ushakwa na fan club ikomeye ariko ufite experience yo kuba yagwira kure mu matsinda, niho APR iri kujya kurokirita abakinyi. Urumva ni deal ikomeye cyane irimo kugenda ikorwa na Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu APR. Rero iyi deal iraza gusiga abakinyi benshi ba Nyamukandagira mu kibuga basezerewe, amazina ari buze ko yasezererwa nayo turi buze kugenda tuyavuga. Ku isonga hariho uwo bita Nzotanga, hakaza uwo bita Arsene Tuyisenge Tuguma, hakaza uwo bita Muzungu, hakaza uwo bita Ramazani, hakaza uwo bita Kwitonda Arebaka. Aba rero akaba ari bamwe mu bakinyi bakomeje kuvugwa ko bashobora gusohoka mu ikipe ya APR, ndetse n'umuzamu Pavel Nzira nawe akaba ashobora kuba yasohoka muri iyi kipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Naye makuru avugwa muri Rayon Sport, amakuru avugwa muri Rayon Sport niko Rayon Sport yatangiye ibiganiro n'abaterankunga bashya bazatangamo akayabo k'amafaranga agera kuri miliyoni y'idolari ya buri mwaka. Rero Rayon Sport ikaza kubamamariza ibikorwa byabo ndetse ikazabambara no ku myambaro yabo. Rero ikazajya yambaraho Skol nk'umuterankunga wayo mukuru udahinduka, ariko Rayon Sport muribuka igihe yibwa stade yarababaye cyane, abayobozi barababara. Rero bityo biza kurangira Rayon Sport nayo isabye byinshi bikomeye cyane uruganda rwa Skol kugira ngo bazakomezanya, cyangwa Rayon Sport ibe yashaka handi yakorera imyitozo. Rero urumva na amadiru akomeye cyane ari kugenda akorwa n'ikipe ya Rayon Sport. Amakipe yose ntago yicaye, APR na Rayon Sport ku isoko gigura nigurisha igenda ireba abakinyi beza ibinjiza, ireba abakinyi batagize icyo bamaze mu ikipe bagenda babasohoramo. Uko muri APR bazasohoka na niko no muri Rayon Sport bazasohoka no mu yandi makipe. Andi makuru mfite niko abatekerezaga ko umutoza Rotifi azaza gutoza ikipe ya Rayon Sport, ibyo ngibyo byaba biri kugenda bikendera nyuma yuko bamenye ko Rotifi nta experience afite y'imikino nyafurika, kandi Rayon Sport ishaka kugera kure igashimisha benshi, ngo ntago ikeneye umutoza nga Rotifi, ikeneye umutoza uzi iby'imikino nyafurika. Murakoze cyane, subscribe.